Usizo oludingeka ekhaya ngokusheshsha okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izokhozi FM nenhlangano yeSABC ukhozi FM luhamba phambili Khosi FM luhamba phambili DJ Sikameza noMroza sithi vuka Africa Breakfast Show njengoba sizikena kwingosi esithi ezweni sakhile thuleleni organization imele umuntu mfowethu umfoka Mkhwanazi kwale ngosi sibukelele mfowethu sibukele ku Khosi ekseni angibekele MTN sisiMroza nabateteli bohlelo baleli makhaya Mkhwanazi uqhama ngapha ngakomntuba ngapha ngakompukunyoni noma lomkhwana zosethekwini ngiyabaza bakhona zibakephi sizinziphi sinezwe lethu umuntu wathi bezwe lethu nakompangeni wena ilo mara ukuhlala Durban basingaphela Khosi bakilikhulu yakwazi lokho bawusathi ngistimela nje nathi ngistimela ubukhulu ubukhosi benu kakhulu buyahlonishwa futhi hayi sikhetha ngisho abantu abahle masikhethe umama nje sokhetha abahle yeah kwaze kuba wena kuphela unasikho ke hayi sizwe lihle kodwa bakithi linamakhosi ngoba noma kwenzakani uyakwazi ayikho into umuntu angakwazi ukungena itapele nje endaweni enze noma yini ngoba khona inkosi impela nise lapho nje bafethu ngingabona iphepha lezulu eliphumizolo engathi inkosi angaphepha ngibibiza umhlangano nesizwe sayo izochaza ngendaba zemoba eshuthi ngabona udaba mhlawumbe sasilenza but ke ngezwe mhlawumbe bese babethukwa amakhosi bacha ngithi angidlulisa lokho amakhosi nawo siyadinga ukwanika iplatform azozikhulumela akekho umuntu wathuka amakhosi mhlawumbe kuma comment Badila nje amakhosi sasiwahlonipha siwanika isithunzi sawo sasichaza thina into eyivezwa abantu ezinzo labeyisha abantu na amakhosi siwilling ukuthi mabefisa ukuthi aeze akeze sokwazi ukuthi nanokuthi nje mthi umuntu akangavela njengoba ngikhuluma indaba ukuthi umuntu akangavela abhale einkundleni zokuxhumana noma yini awukwazi ukuthi ungathuka inkosi ngingasasho ke ngoba iyona esuka igade leyo ndawo iyona esuka igade lawo makhaya lawo uyayizwa lento le awukwazi ukuvela asikwazi ukuthi singahlala singenawo amakhosi ngimlapha noma kwenzekeni kodwa sikwazi ukuthi singahlala sibe yisizwe singenawo amakhosi nezinduna impela njalo sebakhuza labo babhala ke amagama angekho mahle indabeni thina amakhosi cha amakhosi akoke kube yithi labo abenza njalo thina siyacela ndize emsakazweni mayithola ithuba ondaba zethu sikwazi ukukhuluma nabo udaba soke lokhona kodwa ke siye ntoni lokho namhlanje umuntu isikhuluma nobani namhlanje sikhuluma ngani sikhuluma nomndeni wangapha eMkhambathini number 9 inkinga yabo ke babhekene nokuthi ke umfowabo bathu bephila nje bebonke umfowabo benza umsebenzi lo wokugada abantu okay engathi ke umuntu bethandana nezinto engathi kuthiwa khona into ayithatha yokuthi akwazi ukuthi impilo yakhe ibe ngcono thatha le into yaphilisa basho njalo yebo akusaphileki ke manje umndenini ngesho ngathi badutshulwa nomuntu ayemgada angazo masipala ngapha kokulu washona lapho lento ke sixa kumndeni okubhlungu kakhulu ukuthi ke ithuleleni uma sizama ukuzenza izitori ima platform esikuwona uYouTube asangena abantu abavela bakhanda izitori ezingekho asidlali kuthuleleni asikhanda izitori zabo sikhuluma ngosizo labantu sikwazi bathole usizo sihambe ke sibabheka abantu bese siveza usizo labo ukuthi ongaba nosizo lokuthi alekelele siyacela ukuthi avela sile sawusho ukuthi umndeni nami ngibuya khona egcekeni lapha ngithuneni lakho mfethu okokuqala sile ifootage yavela disappear how akungasho ukuthi amisha kusho ukuthi umuntu experience kushutheni una 32 years baba Maseko uthe mayephuma khona uyasho ukuthi lento wayizwe efika endlini but now we taking ukuthi joke mase efika endlini ifootage ayikho yonke we have to plan ku plan B manje nathi yabo sami ukuthi athi simisa amabandage yabo ngibuyele sibuyele wasethi I know asibakhiphele ngaphandle simshuthele ngaphandle usisi singabe sangene ekhaya because kade singene egcekeni ba affected i-production team lethu yabo but ngaphandle ke sakwazi futhi jibe khona sayithola sesingaphandle komuzi sekushone ngisho ingane kuloya muzi sekuze babaleka ngisho abanye bahlala ngaphandle because lento ngathi manje ilanda ngisho ingane nabo sesibakhona yabahlukumeza bacela nje usizo yo noma mina simukela udadewethu usizwe monga lolu daba lolu kodwa team yakhe iphephile
hayi naba ngafaka umncedwe Bafo ngizobeka izandla ngomdeka Asabukele kudadewethu sikhuluma nodadewethu Sibongile Xaba mhlawumbe nami lokho FM sokunikeza ithuba lokuthi ukhulume kwinkundla zokuxhumana 0716136667 no voice note yethu number yethu leyo ngabe ke uyakholelwa yini ekutheni khona ngempela lento kuthiwa ukuthwala kukhona yini usuke wakuzwa noma ke wakubona ngokuthwala nakulo ke lolu daba esikhuluma ngalo mhlawumbe khona okubonayo wena ubona ukuthi kungenzeka singafisa ukuzwa kwena but kule qophelo asamukela udadewethu uMaxaba okuyibonaka bahleli ke kubhojozi kulo njengomndeni ngenxa ke emsindo kuthiwa bayayizwa ebusuku nezinto abangayiqonda ezenzakalayo la egcikeni nabasola ukuthi izona ezaholela ukuthi kube khona ingane eshonayo njengoba esho nje umfowethu uMduku ukuthi kwenzeke lokho ngoJune kuwo lo nyaka sisibongele sikubingelele sikwamukele kuKhoze kuseni ngibingelela nonke lapha e-studio ngibingelela nabalaleli boKhoze FM yes sikhuluma nawe usekhaya njengamanje Ngisemsebenzini setofweni la kodwa ulale khona ekhaya yebo ngilale khona Yo awunika umlaleli isithombe umuqala nje usichazela ke empilweni iphilayo njengomndeni nibangaki ingane ingaki kwenzakalani ubusithi ungadudwe bisithombe somuntu ongazi ngani Sine lokhuzana ekhaya ingane zamasu 6 Bekwa abantwana u5 masuba yena umfana lo mfowethu lo seshonile sesela abantwana u5 masuba khona ingane ke zami kube khona ezodadewethu ingane kodwa mase sisonke nje ekhaya siba u11 awuba mase sisonke nezingane bekuyisisu sikamama impela wayephiwe ebantwaneni manje nakho lokhu le ndaba esizwayo zezinto ezenzakalayo engajwayelekile ekhaya sichazele izinto zini lezi ziqale nini ngokwazi kwakho nabona nini ukuthi no ngenzeka ukuthi khona into eyenzeka la kumfowethu ongasekho Iqale nje ukuthi ehambe umfowethu bawashona ngoJanuary 29 wadudula lokhu esebenzele eGoli uthe neshona ka wangcosa umngcwabo mhla 11 ngoFebruary hayi umngcwabo kwethu ke ngoFebruary hayi waqala sangayinaka la sivuke khona ngempela ngoba sekushona ingane ngoJune ingane bingagula ingane kaDadewethu omagcina ekhaya bina 9 years ingane ayizange zigule ingane kwathi ngomgqibelo ethi ngolisihlanu ingane ikhulume kube ngathi ikhuluma izinto etshelwa abantu etshelwe eninto lokhuzana ngoba bangivusa ngentathamu somgqibelo bangivusa umawaye endlini angibele khona athi hayi nayo ingane ibaxakile iyathuka yikho inhlamba engayithuka ingane hawu ngithi thuka kanjani ngapha le ingane equiet ingane ehloniphayo ethulelayo nje athi naye akazi kodwa mebeyibuza izakuyona ethukayo uSineki isho njalo ukuthi uSineki uthi omthukayo mina anti isho njalo ingane ayingivuke ngihambe ngoyibheka ingane abalele ngempela imenge uma wayo uyibambile ibame ngeenyawo ongalani mathayi lengana silalanga iyathuka ayikho inhlamba engayisho hayi kusuke lapho khona eduze wasekhaya ukhona isangoma umakhosi okhona lapha eduze ngithi nake nihambise khona ngoba lento mina angiyazi waphela lengane ikhulume ngathi khona abantu ebabonayo thina singababoni ithathe ingane intathamu ukuthi bayibele sihambe kisho khona makhosi bese yakhona makhosi nakhona iyathuka bese yakhona futhi ingane ilwane lesi ingane lento eyenzayo iyathunwa akuyona ekhulumayo into bathi ayikhulumi kube khona izinto ayinikeza yena asisebenzisile enganeni ibabuye sisebenzise lokho ayilalele nje imini yonke bonke ukuthi ikhathele lalanga nomzimba muyithinta umzimba ungavumi ubuhlungu ubona ukuthi muyithinta uthi uyayiphamisa uyayithunuka ayisiyekilane uthi ngabo ntambama ingathi thisho isisuke manje uma waya lokhuzana ayithole thisho ebhakethini endlini
ufuthi bekhona umama wamakhelwane bekhona ephuza iti yathi ayingeke ngoba iqedile ngana ngisithathe sise toilet ihambele futhi bayichapha ihambele etoilet eseduzane kwaselokhuzana ayifika itoilet nje lokho ngapheli ithi toilet kanjalo vele ingane igeqe ikhande ngathi khona ikundaba umqala awuma wayeliselile lokhuzana ikhanda ngakeqonda ikhanda iqede lapho ivele ithayo sithi umzimba ithambe sithi hayi bangimemeze sigijime siqukula ingane silokhuzana isuluma wasigqoke sesithwale nomama amakhelwane sibeke lokhuzana ekusofa sivuse nje nyazi ngevusa isithuli nje ikhuluma ingane ngithi lethana amanzi ngiyithele elokhuzana ingane mhlawumbe izothuka inyakazi ngiyithele ngamanzi ukuthi ingane ingavuki kuba nje ukuphela kwayo kanjalo bathi begijima bobiza omakhana bathi hayi lokhuzana ingane kwenzeka bafike nomakhana bayibone ukuthi hayi ayisekho ayisethi lapho bisiqale ngathi siyaqina-ke manje sengithame ngathi iyaqina umzimba hayi isho kanjalo ingane ingcwatshe ingane kuthi kuphela isonto ishonile lo ngane lo ntombazana asekhaya unenye incane yomfana ebusuku futhi baphinde bangalali ufefikile kumfowethu uzeke uzolanda lena-ke manje lesele yakuboka leshonile ngoba uthi uma ebusuku bivele ibheke phezulu iqeda ikoyi lokhuzana ikwaqamehla ibuke phezulu ayini lokhuzana uma wayinyakazise ithuke ibuyele kuyena iphinde futhi yenze lento lokhuzana ivele iqweqe naye emehlo ngathi yothambisa umzimba manje makwenzeka lento kufanele enkathi imemeze ingane imemeze lokho koyithethisa khona izothuka ibuyele kwena eyibo ebuye nake ngilokhuzana kuthi kusekuseni bayithathe ingane bayihambise komunye umama ngangekho kumele emsebenzini ihambe kudade bayihambise nobaba wengane asale umama wengane kwaphela zile ngelishonile bese umama athi hayi lokhuzana usefikile sezolanda lena-ke manje le ngane ilokhuzana ingane kuthi uyafika azenze lakhe isibanka edongeni ahambe edongeni uyashintsha njengoba beyindwazile bibona ukuthi ulokhuzana uyena njengoba sendwazile ukuba uma wayava kuvele wadembesela bezoyilanda ingane bizoshona ingane wenze kahle lokho eyithusa khona umqondo uzobuya ubuyele kumawayi inaka umawayi lokhuzana engaconcentrate kulento ezoyilanda ingane. Okay, ngenxa isikhathi ngifuna sivale ngokuthi so kulokhu-ke nagcina nisola ukuthi kube khona ukuthi khona izinto umfowenu ayezenzile mhlambe khona esaphila into eyibonakalisa ukuthi ngenzeka ukuthi khona izinto ayezenzile zesintu into ezokhuzana besingamnaki ukuthwala kodwa nje imithi beyikhamba imithi beyisebenzisa bengathi indlela beyiyona bengathi mhlawumbe unesiphiwo sokulapha kanjalo ngoba bekuthi nakhona mhlawumbe ophethwe isibhobo ekhaya bekuyena otindokhuzana izinto khona yabona nje lapho umuntu esizayo ukuthi hayi uyasiza ukuthi ngiyithanda mhlawumbe khona mhlawumbe ngiyefika hayi ngokuba lokho ngizoqinisa nikeze udaba zokhuluma nabanye abazayo lezinto lezi sibone ukuthi ekhaya ngathi kumele ziyimali okufanele zifane lezi phila wabo lesithwala ngobasenga ngamethu nezingane zethu manje sinenkinga ukuthi ubani ozolandela sinalo muzi ba ozolandela-ke manje ihambile ingane ubani-ke osezolandela asikwazi nje ukuphila kunzima nje ekhaya kumunga ikhaya nje elimungu kumbi nje. Okay, masiyabonga kakhulu ukuthi kube nathi kukhosi. Yes. Okay, phela koze FM uthumele sigijime siye kumhlosi yokuthi kakhamba kanjani kwezemidlalo siphinde